Роберт Галимович біздің ол шағыргінаттегі ол көрнекілі общественно-политический деятель өтчеткенде депутат Госсовета Республики Татарстан. Шунun için biz bizden çaraşımızın konkursaldan bulgan çaraşımızda iki saatten zira kaldı mı hazır başta silahlı kızgine siyasi yaptı. Общественно-политический текущий момент bu tatlı uçaklarda uçaklar atkanca uçak bölümlerden bir haber buldu Tatarstan'da bizim Rusya hükümetimizde hem yanı uçurgan tebek olayın tam Kırım tebekinden indi yürümüşler indi yollar neşeler görüntülerden Robert Tabi çık amin yüzde yüzüklerin indiler var. Anlar indişler şundan sonra плавно перейдем к политической части нашей встречи, творческой встречи, когда Роберт расскажет о своем творчестве, о своих стихах, о своих поэмах, о своем видении мировоззрения, потому что любой писатель, любой поэт — это прежде всего мировоззрение и восприятие текущего момента, текущих проблем. И самое главное для нас, наверное, важный интерес, біздің үшін иң мөхиме, алдағы күні біздің için Роберт Күре екен, Татарстаннан язучы болып, шағир болып, һәм біздің үйіне тәшкіл болады. Шулай, башлайбыз. Бүгінгі шарашының темасы татары вчера, сегодня, завтра. Біріншіден, мені шушы бәйрәмімізге шақырған үшін зор рахмат. Осыған ел келе алмаған едім, чөнки шигыр бәйрәме күніне, туған тіл бәйрәме күніне туры келді. Мен енді традиция бойынша Қазанда болырға тырышам, шигыр бәйрәмінде шығыс жасарға тырышам, башқа шаралар уздырғанда шуңа күрә мына бұл ел Benim kengashimda totib turaydı bagayın azraq günlerini o'zgartirib. Mening de oңайлы vaqtda keldi. Mana kelib jetdim. Shukr sizin bilan uchrashamiz. Narsadan boshlarga men aytarman endi. İlyas Ömerovich ol o'zidan olib siyosiy voqealarga birinchi kuzatuv yasarga taqdim etdi. Bu belki dürüsttür de. Çünkü siyaset, milli siyaset, Rusya'daki siyaset, Tatarstan'da siyaset ol elbette gadi değil, bir vakitte de gadi olmadı. Ama şöyle bir gadi iştir de indi. Koyda milli mesele, milli grup adetler ol. Rusya'daki değil, başka illerde de şöyle ol prosesler. Bir tüste değerlik. Şuna göre indi bizning o'zimizning tariximiz var, dilimiz var, zor xalqimiz var. Lakin Tatarlar Tatarstan'dan dağına yaşasa, elbette vaziyette, situasyada başkarak bulurdu. Lakin bizim xalqimiz bütün Rusya'da taralık yaşayıp, şuna göre biz Rusya'nı özümüzün ilimizde kabul ederiz. Hem özümüzün indi başka milletler bilen birlikten, zor milletler bilen de, başka milletler bilen de bir derecedeki halk milleti uylayız. Hem artık da uylamayız, uylasak da istediğine uylayız. Şuna göre bizim bu ilde özümüzün ornumuz var. Zor ornumuz var. Biz onun kadrini bilirge deyiş, beyali bilirge deyiş. Bir vakitte da ben miskinlerin uyağında değil. Biz Tatarına, biz az halk, bizim dilimiz biter. Şuşunday niyetler bilen yaşasak, bizim ömrümüz, millet ömrü uzun olmaz. Şuna göre, eğer Tatar nice asırlar devamında bir devletsiz, nesiz, şuşukun gecikken iken 20. asırga bu indi bizden halkımızın zorluğu turunda söyleyeyim, uzun ömürlü olduğu turunda söyleyeyim. Aynı başka babrak halklarla çalıştırganda bir gerekte, onların halleri dürüsünü etirak gerek. Bir de elbet değil, bizimkine karaganda bir kupka naşar. Biz özümüzün yüzümüzünü saklayız. Bu bir kup misallar bilen çalıştırılır. Federal hakimiyet bilen özümüzün münasebetlerimiz var. Biz şartname negizinde yaşayız. Formal yapıda hem şu şartnamenin dividendlerin biz elde alabız deb hesaplayman. Belki başkalar da şiddetten bulunmazken, mümkün Tataristan bilen
federal hakimiyet arasındaki münasebetler bu başka ülkeler bilen çalıştırganda, başka respublikalar bilen çalıştırganda elbette bütünler başka. Siz ana şiddetten beri bir grupta durasındır. Ama sorayında bir derslerini aytasım ki Tatarlar bolgan, Tatarlar var, Tatarlar bulaşak. Resey bulganda, Tataristan bulganda, elbette Tataristan Tatar halkı bular deyip isepleyin. Lakin indi asırlar davamında bizim bulmuşumuz, yaşam ravuşumuz belki üzgerir, belki tilimiz, başka yöneliş alır, belki bir kup Tatarlarımız Rus diline koşar, belki İngiliz diline koşar. Lakin Tatar degen halk bir uzak yollar alır. Bizim varlığın sizdirip durursan Tatar olup yaşar diyen üstünlüğü var. İngilizce buna şu sözlerden başlayasım kelgan edi. Endi Kırım meselesinde sizin niyafat kararında nağırap bilasizdir. Çünkü benim şunday tesir tuva biz Kırım'a koşulgan, Rusya Kırım'a koşuldu degen fikir nendedir tesir kalar. Çünkü biz Kırım bilen yaşayız indi. Televizyon açsak da, radyonu açsak da, gazete, jurnallarda da fakat Kırım turundağına informasiya. Hatta Tataristan'da untuldu, şaktı, başka problemalarda bu indi anlaşılar. Çünkü bizim elimizde problemalar yeterlik. Ondan nazarak untulup duraga, başka Kırım meseleleri bilen özümüzün çoğaltıp duraga degen belki maksatda koyulgan bir amsını edermen. Lakin biz Kırım'a koşuldak degen söz o sınırlapta şunday tesir uyanan koşakta. Endi Kırım vakıgası o köplerge kötülmegenrak buldu. Tataristan'dan eli Kırım'na Rusya'ga koşu turunda bir sözde bulmaganda Tataristan'dan bir türküm deputatlar Kırım'a sefer resmi vizit bilen, iş seferi bilen Kırım'da bulduk. Hem andaki situasiyalarını açıklap, Kırım Tatarları bilen negizde sıraştık. İdil boyu Tatarları bilen sıraştık. Onlar indi biz bir Devlet Soveti Sirattan tış sessiyaga jıyıldı. Hem anda Ukraynaga, Kırım halkına özümüzün müracaatını kabul etken edik. Biz şunu tapşırık edip de bargan edildi. Birinci gün biz yukarı Rada'ga ilega almadık. Hem Konstantinov bilen biz anda başka yerde bütün başka ofiste sıraştık. Çünkü bizim başka mümkünetimiz yok idi. Kararlı kişiler bilen uğratıp alınlar. Anda deputatlardan başka bir kümdeler biz bütün başka hükuktaki sekretini olmagandır idi. Lakin kaşık diyerlik biz reis bilen sıraştık, anlaştık indi. Şunda anlaşıldı, biz bir neydi informasyasız diyerlik gittik indi. Anda indi aşıktan aşık Rusya'ga koşulu turunda söz varmasa da şola anlaşıldı. Moskva bilen indi alar bitmek elimtede, gün sayın diyerlik her halde az mı köp mü hazırlık işleri bargan indi. Biz Razilboyev bilen alarını televizyonundan 4 saatlik turdan turu elimtede katmıştık. Anda o Kırım Tatarlarının televizyonisi Moskova'da yaşavşı İslamov degen alarını oligarxı tutarlargan hem bizge şaktay usal sıralarda berdilerler. Biz endi kolumuzdan kelgen kadar diplomatik mümkinligimiz bolgan kadar cevap vermeye tırıştık. Kimgedir şagandır, kimgedir şamagandır ama Sputnik televizyonisi o bütün dünyada karaganlar hem bizge endi tanqid eletdi şaktayına hem maqta sözleri de şaktayına eletdi. Tanqidine endi biz ko'nikkan maqta sözlerine azra gazaplanib qabul qildik biz. Men şuna ko'ra endi biz barganda o kadar situasiya munda televizyonlardan aytilgancha qo'rqinchli bo'ladi. Faqat anda xalq o'z turmushi bilan yashaydi. Faqat anda shu qurolli kishilar neyden formadan endi shaharlarda, yo'llarda bor edilganda o ko'pdan ishlangan bo'lgandir ko'rasan. Biz endi ular Rossiya
солдатлары түгел дип әйттеген телевизордан, алар күлемсерәп кенә куйдылар. Чынлап та без белмәдек, анда бернинди Россияныкы да, Украинаныкы да бернинди теге отличиялары бернәрсә дә юк иде. Чөнки тотып карамагач, татар тотып карамый шамый, бездән тотып караттырмадылар, шуңа күрә инде. Без төгәл генә әйтә дә алмадык. Шуңа күрә biz birinçiler булып бардык, бездән соң инде тагын башка кешеләр Дәүләт Думасыннан да катнаштылар. Без анда Милли Мәҗлес вәкилләре белән Чубаров, Рифат Чубаров белән очраштык. Аларның ярдәмчеләре белән анда тагын Кырым татарларының бик күп оешмалары бар. Бер Милли Мәҗлес кенә түгел. Әлбәттә, аларның бөтен дөньяга танылган Милли Мәҗлесләре, улар Совет чорында ук төзелгән, аның җитәкчесе Мустафа Җәмилов, аның тарихын сез яхшы беләсезләр. Ул Совет чорында ук Кырым татарларының хокукларын яклап, беренче тапкыр төрмәләр дисетен һәм бөтен Кырым татарларын җыеп, Мәскәүнең Кызыл мәйданына алып чыккан кеше, беренче тапкыр төрмәдә утырып чыккан. Шуңа күрә инде ул үзенең аның позициялары бар, ул Россиягә бик әлбәттә шаны бетмәй, ул Россияның Советлар Союзының бер дәвам итүчесе, дәвамчысы дип уйлый һәм ул сөннәттә шулай инде әлбәттә. Шуңа күрә безнең әле Россиядә Кырым татарларын реабилитациялый торган закон да юк. Шуңа күрә инде ул закон булыр дип өметләнәбез, без Путин шактый вәгъдәләр бирде. Безнең президентыбыз Миңнеханов ашады, Шәймиев ашады. Һәр хәлдә әйткәнемчә, Кырым татарлары бик каршы торалар. Анда тагын ундаган, анда 15-20 тагын башка оешмалар бар. Алар инде Россиягә кушылуга каршы түгел. Шуңа күрә сайлауларда да күрсәттеләр. Күпчелек Кырым татарлары референдумда яклап чыктылар. Шуңа күрә аларның проблемалары бик зур. Бу чөнки тарихтан без барыбыз да беләбез инде. Заманында бөтен репрессияланган халыклар кире кайтып киттеләр. 50нче елларда әйтик, балкарлар, чеченнар, тагын шундый. Әмма Кырым татарлары бер үзләре диярлек калдылар. Алар Кырымга кайттылар бер өлеше, ләкин нольдан башларга туры килгән тормышлары, аларның бер өлеше прописка алдылар, ләкин җыртлары, неләрен алар кайтуга инде башка халык, руслар, хахыллар, украиннар, түркләр, алар яшәгән, алар үскән, туган җыртларда бөтенсендә дә чит халыклар яшиләр. Анда кергә беренче дә рөхсәт юк. Шуңа күрә алар инде матбугаттан сез элегрәк 20 еллар белән игътибар иткәнсездер. Алар җирләрне үзләре басып алырга мәҗбүр булдылар, рөхсәтсез. Һәм бик күп җирләр әле дә шушы алынган килеш. Һәм анда бутлар, җыртлар салып куелган, яшәп торган инде. Һәм аларны әле дә законлаштырылмаган, ул шәһәр тирәләрендә йөзләгән, меңләгән шушы җир участоклары әле дә тора. Алар законлаштыра алмыйлар, һәм анда җырт сала алмыйлар. Һәм тагын бер әйбергә игътибар иттек. Зур шәһәрләр тирәсендә, Симферопольдә, Севастополь шәһәр яннарында кайда татарлар әйбәт зур җыртлар шул ниләрендә республикалар салынган җир, бөтенсе дә Кырым татарларында. Башка халыкларның башка өлешенә шул анда. 20 ел буе Советлар власты беткәннән бирле анда бернинди төзелеш диярлек бармаган. Кырымда бернинди кран да күрмәдек без анда. Төзелеш гомумән юк анда. Әллә яз көне булганга бернинди Кырымның батырлыгын күрмәдек. Яшеллек дә юк анда, төзелеш дә юк, хәйрче авыллар, шәһәрләр шул Совет чорыннан калган. Шуңа күрә инде бу безнең беренче тәэсирләребез. Хәзер инде референдум булды, Кырым кушылды. Хәзер Кырым татарлары көтә инде вакыт ителгән әйбәт әйберләрне алырга карата. Күпмесен эшләрләр ансын төгәлләп әйтү кыен. Һәр хәлдә инде Украинада аларга бер нәрсә дә эшләмәде. Һәр хәлдә менә мондый шау-шудан соң инде мөгаен безнең федераль хакимият Кырым татарларына
Қолдан келген қадар һәм мөмкинлек болған қадар аларға ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Аларға булган ярдәм безнең татарларга да азмы күпме сәяси яктан әйбәтлекләр алып килә дип исәплибез, чөнки Путинның шәхси үтенеше буенча Татарстан Миңнехан без Кырымда булдык битендә сөйләшүләр алып бардык. Бу шулай безгә зур шанс күрсәтү дип уйлыйбыз һәм biz аннан үзебезгә шулай ниндидер дивидендлар алырга һәм файдаланырга тиешбез дип исәплибез. Шуңа күрә бу безнең шансыбызны арттырды. Безгә мондай мөмкинлекләрдән файдаланып карарга, мондай үзебездән дә тора идебез. Сөйләшә белсәк, аңлата белсәк, федераль хакимият белән моңа кадәр эшләгәннән дә әйбәтрәк. Ул сезгә дә кагыла. Рәсәй буенча сибелеп яшәгән татарларга мөнәсәбәт барыбер азмы күпме әйбәт якка үзгәрде дигән өмет бар үзебездә. Регулять сама шатырның мәдәни рәисе. Бу Крым турында сөйләшкәчендә бу Крым татарлары, безнең татарларның, Казан татарларының, Сама татарлары ничек булды? Бер милләт име, хәтта якын милләт дип алар кабул иттеме? Biz indi münasebetler alarından күптәннән элемтәдә, дөресен әйткәндә, әлбәттә Кырым татарларының берлеше айрым халык дип үзен исәпле. Ул сынлап та шулай әлбәттә, аларның сөйләше, теле, гореф-гадәте, яшәеше, әлбәттә аларның үз тарихлары бар, айрым галимнәр аларның тарихларын инде язганнар. Менә күптән түгел кайдадыр интернетта укыдым. Алар бөтенләй Азия халкы түгел, элекке греклардан, неләрдән, немецлардан килгән элекке Кырым ханлыгына кадәр яшәгән алар халыкларын. Чынлап та аларның кыяфәтенә карасаң да, алар Европа халыкларына ныграк охшаган, безнең кебектәге монголларга, неләргә охшамаганнар. Бу беренче яктан, ләкин инде безнең уртак тарихыбыз бар. Кырым ханлыгы, Казан ханлыгы бергә яшәгән вакыт, аннары бик күп Кырым ханнары Казан ханлыгында хан булып торганнар. Бу Сөңгизекләр булганнар инде, алар гына хукукка ия булганнар, хан булып торалар. Ул бөтенсе тоталып беткән, шуңа күрә инде әлбәттә инде язмыш сыныннан инде безне аерды. Аларның репрессиялануы, ул аларның күңелендә тирән яра булып әллә яши. Безнең Идел буе татарларына андай начарлык эләкмәде бит, гәрчә Сталин инде әзерләнеп беткән булса да безне дә күчерергә. Һәм аннар инде телдә шактый аларны күтәрүләшкән. Аларның ике төрле телләре, берсе безнең Казан татарлары теленә дә якын, ләкин берлеше төрләргә якын иде. Аннар алар төрекләр белән бик нык элемтәдә, әйтүләренә караганда 5 миллион түрк Төркиядә яши, Кырымда 5 миллионнан анда инде бик зур урыннарда эшләүче һәм һәр хәлдә төрекләр Кырым татарларының кем икәнләрен беләләр һәм алар зур роль уйныйлар Төркиядә. Аннары бер генә мисал китерделәр инде, алар анысы безнең татарлар китерделәр. Репрессияланган вакытта аларны теге вагоннарга тиеп узаткан вакытта махсус солдатларны, татарларны, офицерларны, татарларны сайлап алганнар, аларны узатыр өчен махсус надзирательләр, ниләр. Ул инде шулай политика, идеология махсус эшләнгән әйберләр инде. Ләкин барыбер безнең татар дигән исем инде алар күтәреп бергәчтен барыбер инде уртаклыклар бар. Ләкин Кырым татарларының берлеше хәзер үзләренең исемләрен үзгәртү турында да сүз алып баралар. Алар кырымчаннар дип үзгәртергә уйлыйлар. Ләкин ул барып чыга торган әйбер түгел. Исем үзгәртү ул инде әйбәткә китерә торган әйбер түгел. Безнең татарда да бит инде берлеше булгарлар дип язылу турында сездә бармы икән андый? Югәреш бармы? Ул шулай теге минем үземә инде исем үзгәртү
Ol bir kişinin özünün ismini yoki familiyasini o'zgartsa da bütün turmushi o'zgaradi hamda dokumentlar, nelar bilan agar necha asr bo'yi tatar bo'lib yashagansan ekan, sening ism o'zgardi, u xalqni bitiruvga olib boraturgan albatta hisoblayman. Mana shunday o'rtoqliklar ham ayrimliklar. Lekin endi agar bizni Tatarstonni o'sha diplomatik сөйләшүләргә qo'shqash endi bu bizning foydaga bo'lur deb hisoblayman. Har holda ular da bizga yaqin ayirlar agar bir yilda yashagach, oralashuvlar, bituvlar borsa da o'rtoqliklar ko'proq bo'ladi deb hisoblayman. Hatta men 5 yil davomida kitob degan topshiriq olib bordim televideniyadan. Biz ham yaptık o topshiriqni. Ne? Qiyin bir planetadan ilk topshiriqlarim bor mening. Bu endi bütün topshiriqlarda tegi мәңгілік толып етінде, bir belgili vaqt uzandan so'ng to'xtarga to'g'ri keladi. Sababi shunday endi. Men tag'in da olib boraydim albatta. Yozuvchilar sayyidida mana shu kitob degan topshiriq, ko'chdak topshiriq, ana yo'g'orga kerak degan yozuvchilar so'z qo'zg'atganlar. Men yo'q edim sayyidda, shundan foydalanib qaraydi. Ham shunda birgina yozuvchi da o topshiriqni yo'qlab bir og'iz so'zda aytmagan. Men bitna bo'lib keladim shunga. Chunki topshiriq albatta to'g'rimi, albatta endi u mening vaqtida bir topshiriq, bir kameranda, bir rejissor ham men endi shuni tushiramiz endi biz aning byudjeti endi juq darajasida. Agar menga bir komanda bersalar, anda 2-3 kamera bersalar, men endi kompyuter ishlagan bo'laman. Lekin kitobga nindi topshirishlarga mumkin. Kitobni ko'rsatishga kerak, kitob turida so'zlarga kerak. Men 5 yil davomida ishladim. 120 topshiriq ishladim, ana 2 topshiriq ko'rsatdilar. Zo'r ish ishladim deb hisoblayman, ham yozuvchilarga o'qaladim. Shundan so'ng albatta yozuvchilar aytgangagina bitirgan deb o'ylamasinlar deb, ondan so'ng 1 yil hali ishladim, ham shundan endi rahmat aytib topshiriqni bitirdim. Aning tarixi shunday. Sizga jalb sitaning bo'lsa. Kniga pochta degan bir menga qolsa Tatariston kitob nashriyatida bor. Agar ona murojaat etsangiz, ular jibara oladi deb hisoblayman. Hozir chiqqan kitoblar turida da informatsiya ko'p internetdan da bilib, oysan endi kitoblar chiqqanini bilib oldirgan mumkin deb hisoblayman. Lekin sizda endi aning birdan bir aybat yo'li albatta. Sizda ijtimoiy uyushmalar ko'p. Agar zakazlar yig'ib, kimdir mashina bilan borib olib, unda olib qaytib, sotib, minetib, ansi uyushtiruv, ansi o'zingizdan da turadi. Bo'lgan kitoblarni albatta notalar kitoblarida qaraydi. Anlara respublikalar turida albatta agar federal hokimiyatning siyosatini e'tibor bilan kuzatib borsam, maqolalarga, topshiriqlarga respublikalar federal hokimiyatning ishini pushiradi albatta. Bitni pushiradi. Ham bir gрамотно etib, onu bitiruv uchun borsunda ishlarga tirishadilar. Mening biluvimcha endi 50 institut ishlaydi. Ideologiya bo'yicha men albatta tugalini aytarman, lekin aytib misollarni keltiraman. Latin grafikasına ko'chuvni zakon negizida to'xtatdilar. Biz geri qaytarga majbur bo'ldik kirillitsaga. Hozir endi so'z bora respublikalarning prezidentlarining ismlarini alishtiruv to'g'risida e'tibor etsangiz, hozir bizning Minixanovda Global Respublika Tatariston debgina yozalar Moskva telekanallari. Ham bizning endi tag'in 1 yil vaqtimiz bor. Ana nindi isim qo'shadilar. Boshqatlar endi alıştırdılar. Yatıma qarşı onlar boshliq degan so'z o'ylab topdilar. Qo'yan kimning boshına kelgandir o boshliq degan, respublikaning boshlig'i degan nindi status endi u. Birinchidan mening fikrim hatto alishtirga da mumkin prezident degan so'zni, lekin u ruschada, tatarchada bir bo'larga tegish.
Misal үшін айтайын, әгер әмир деген сөз бұлай екен, тағын бұлай екен, ол Русияда шолай қарарға дейш. Әгер енді Русия глава, татарша әмир, яйса башлық деген сөз, ол татарлар, башқұртлар өзіңіз тілесен, кім деп атағыз өзіңіздің президентіңіздің, әбізді глава бұрыға дейш деп. Ол дұрыс түгіл, әгер енді Devlet Sovetinde olsuz qozğaltsa, men elbette bu turda aytacaqman, ham onun endi külköy bir ekanin anlatırga tırışacaqman bizning deputatlarga. Bu bir necha qissalarga da siyatırgan aytib. Şuna ko'ra endi agar endi prezidentlar bitgach endi respublikalarning isimlari o'zlarida bitiruv turida bek mumkin gubernator olib turib bir narsa o'tirmaydi. Şuna ko'ra onda qo'rqinish bor, lekin Әлі ситуация, Қырым ситуациясы бұл процесіні тезлетмес, керісінше ақырынайтыр деп ойлаймын. Ол біздің файдаға болар деп есептейміз біз көбіміз. Бізге мünәсәбәт әлбәттә өзгәрді деп ойлаймыз. Шуңа күрә енді мұнда әлбәттә тынычланырга орын жоқ. Біз түрлі жолларын izlərгә, табарға тиеш булабыз, ләкин Respublikanın bitiruv, ol endi to'g'ridan-to'g'ri millatlarni bitiruv turida so'z bor. Bizning barchasida anlatib berishimiz. Татар были свои квоты в органах власти. В Украине, насколько нам известно, у румынской общины тоже у них есть, по-моему, 1 или 2 человека, депутаты. Сейчас с присоединением Крыма к России наши власти тоже достаточно часто начали повторять, что у них квоты будут в органах власти. А Госсовет Татарстана, депутатом, которым вы являетесь, хотя бы раз обращался к федеральным властям с квотами для калужских татар? И ваше отношение с ним? Жоқ, бұл түрлі сәбәпләре бар. Біз бір тапқырда дәулет думасына да андый мөрәҗәгать белән чыкмадык. Чөнки bizde андай проблема yok. Керісінше bizne Ruslar, gaybliler hakimiyette bik көп tatarlarına deyip. Bik көп deyip aytmasaydım men, lakin birinci jetakçiler elbette tatarlar. Ol turda sözde yok. Ol şulay buraya teyişte, o indi Sovet zamanında Partiya Komitetinde ikinci sekreter her vakit Rus oldu. Ama oğluna da doğru Şit'ten, Şit ülkeden, yaki Basköy'den, başka yerden kelgen Ruslar oldu. Kalganlar indi, lakin benim görüğümçe indi iktibar ettiğim boyunca ministerliklarda, zor uyuşmalarda, federal hakimiyetinin Tatarstan'daki uyuşmalarında bir көп Ruslar, onlar hatta Kubrak'ta orunbasarlar arasında, bölükler arasında. Onlar indi, biz indi koy bir bu indi benim yarım şayartıp etken sözünde indi azrak haylaga da barabız indi Rus familyalı Tatarlarına kirtirge tırışabız. Onlar şartlı jeylar eken aytık. Qatnaş nikahtan indi, onlar indi. Zor problema bizde kazandı. Yartısı Qatnaş, yartısı Tatarlarına. Şuna göre hakimiyetini aldarışın Rus familyalı hatın kızlar, bilir anda bir көп kızım. Сразу салют. Şigriyette siyasetçi. Belki o hafta da bulmandır çünkü bilen işler indi. Şirik asır bulayında şu andaki 90'ın yıllarının Devlet Sovetinde deputat kalıp duran. Türlü vakıtlar oldu, bir ağırlar vakıtlar oldu. Tanış olan vakıtlar oldu. Yanıdan şunday vakıtlar karşısında, ortasında kaynarga doğru geldi elbette. Lakin bizning köpük milletning şairleri, onlar koyup koygan çista şairlerine bulup kalanmaylar görəsin. Onların missiyaları başqaraqdır. Siyaset bilen şigriyetini birge alıp barı, mine kalsa men özüm turunda etmen. Belki bizning halkka elbettirek faydalanıqtır da. Çünkü men elbette idegine bolgan akşama, hazır pensiya akşama, men matur lirik şiirlerini yazıp yatalar. Onun ağırlığı yok, men indi onun sirlerin, hikmetlerin bilen bizim matur şiirler yazarga, onlar için yazarga.
Ләкин менә язмыш шулай китереп ташлады инде. 90-нчы ел, теге демократик сайлаулар вакытында Казанда үзем яшәгән округта менә мин җиңеп чыгарга туры килде. Мин ул вакытта балалар фонды рәисе идем. Аннары балалар газетасы редакторы Югыша идем. Бу серьезно нәрсә бала чагында. Шуңа да карамастан 5-6 зур начальствоны җиңеп, мен шул депутат булдым инде. Меня шунда президиум ағзасы итеп сайладылар. Аннары мен комитет рәисе булып, милли мәсьәләләр, мәдәни мәсьәләләр буенча аннары рәис урынбасары булып Мөхәммәтшинның рәис урынбасары булып эшләдем. Аннары да инде икенче комиссияда мин. Шуңа күрә менә гомеребездә инде әлбәттә мин сәясәттә эшләмәсәм, шигырьләр күбрәк языр идем, язучы буларак бәлки тагын да күбрәк, тагын да әйбәтрәк әсәрләр язган булар идем. Язмышка үпкәләргә ярамый. Шурына туры китереп әйтик, Тукай да әгәр шул чорда тумаган булса, әйтик, күз алдына китерегез, 30-нчы елларда яшәгән булса, Тукай кем булыр иде? Аны я утыртып куйган булырлар иде, я ул Совет властын мактап, Сталинны мактап, Ленинны мактап шигырьләр язган булыр иде. Ләкин ул чорына туры килгән. Ходай аны нәкъ менә 20-нчы йөзнең башында татар халкының күтәрелеше чорында тудырган һәм шагыйрь иткән. Ул башкача булдыра алмаган һәм менә мин аның шигъриятын кат-кат карыйм. Менә бер гасыр узды. Bütün yazганнары бүгенге татар тормышына туры килеп тора. Bütün шигырьләре дә диярлек. Менә 100 елдан соң калып әйләнеп кайтты, безнең күтәрелеш яңадан барлыкка килде. Һәм аның сүзләре bir нәрсә дә үзгәрмәгән. Татар да үзгәрмәгән, Тукайның шигърияте дә үзгәрмәгән, безнең сәясәтебез дә үзгәрмәгән. Нәкъ менә шул гаҗәп әйберләр. Benim sorağım şunday. Mene bugünkü gündə Krım Respublikasında 13% Krım Tatarları yaşayır. Uygan ülkesinde 13% Tatar yaşayır. Orayburg ülkesinde 16%. Başkırtıstan sorunları silerge değildi. Bizim de anlıyoruz. Bunda mene Krım Tatarlarının şimdi ayrım hukuk veremizin federal hükümetimiz de şimdi onların tarihi yazmışları bulduğun için. Emine şu halge karşı kilüçe kişiler bitkiçliğinde biz bilemiz. Zakon bir teyiz bulur ve değişiminde bütün Rusya boyunca. Mene şu karar kişilerinin basımına karşı tıra alır mı Putin? O mene kütmege vakit bütkeç, o mene ayrım hukuklarını alıp taşlarına mecbur bulmasın. Boşta birsin idi o. Eğer o hukuklarını birgen bulsa, alıp taşlağına ağırrak bulasa, ama bir zat vakıtlar gerek bulasa. Şuna göre biz kötü geldi. Biz Ulyan'da da misal edip getirmek, Kırımbor'una da aşıkmayıp, Kırım'a birsinlerin alır. Eğer Kırım'a verilse, biz indi sınırlar da başka şarap ideoloji alıp varılan mümkün. Üzerinizin başka şarap tutarılan mümkün. Şuna göre ezgine sabır ettik, eli aytıp bulmayalı, bireler mi yok mu? Ansı da problem. Şuna göre Mında aytıp güne, min kaytıp direktörga şaltıratıp, yaki ministerlikka şaltıratıp, buna ol işlerini, ol konkret adamlar gerek anımız. Eğer siz şulay etseniz, kimdir öz üstüne alır? Ol işlep buladı bu bilmem. Problema bir nendire olmaz tabii. Проблемы тоже находятся. Директор да айтырга сөз бар. Но biz bu problemleri тоже işliyoruz. Hakkında yazarız. Siz detaylı etseniz Elbette. Şu tağına bulacak. Daha bir problem var bizim. Samara ülkesinde Tatar balaları okuyor. Tatar dilinde okuyorlar. Kazan'a varıp Tatar межрегиональный олимпиадада журнала показывается. Var положение ülkede fizika, matematika, kimyadan bir cimcilerin okutuşlarına alanca yıl boyuna premi verirler. Biz sırada kalp yazdık spesialleri gubernatörga, министерство yazdık, biz Tatar balalar kazanırken alanca олимпиада. Позвонили, они говорят, по положению только победители межрегиональных олимпиад, республиканских олимпиад.
А Олимпиада в Татарстане межрегиональная, но не республиканская. Всероссийский. Да, всероссийский, да. Для того, чтобы пробить вот этой межрегиональной олимпиаде статус всероссийской, должно заниматься Министерство образования Республики Татарстан. Без них компетенции тегелеу. Без мен на телефонда ничего это шалтыратмайды. Без тырышабыз, карыбыз, килип чыкмый. Без iki мәртәбә мәктәптә тырыштык, карада килип чыкмый. Но вообще-то зор проблема. Это чисто нарушение Конституции. Может привести цепочку отследить. Я уже шуңа караса, когда Госсоветның bir позициясы болса, белгіленсе, бұл пайда болады емес. Biz bir rегион Albatta konkretni kerak, taqdimlar kerak. Çünkü Azat давай, işitiniz mi? Hadi hazırlık gerek общем. Radyo Efendi. Birinchidan o'rtada tugul mart ayında biz Tatar yaşam maktabının yubileyini o'tkazdik. 25 yıllık yubileyini o'tkazdik. Buni shunlarga bag'ishlab Anvar abi yordami bilan bu ilk avtonomiya raisi, onun direktori Shamil abi yozdi mana bu kitobni, broshurani shuni sizga berib ketamiz. Rahmat. Ondan so'ng buketlar bizning maktab turida. Şu Kazalakiyasına mı okuyor? Yolda paytlarda okursiz. Ondan sonra şu derslikler boyunca 5 yıl içinde bu derslikler alıştırılgan tiyişli sıralarla. Bizning buna bir sınıflarda 1999 yıllık 88 yılda 88 yıllık kitaplar derslikler. Bu elbette hozir bizning akreditatsiya bo'lajak aprelning oxirida. Bu kitaplar bilan darsliklarni biz kullanırga tegish tugul biz. Biz men mana Jeykini Shaltiratdan Tatarstonga ministerstvoga Anisa Rizvanov bilan Silashti Morozov bilan. Mana shunday darsliklar kerak edi. Allar narsa deb aytdilar. Mana sizning rayonlar bilan ilmtaga kirib, allar sizga alırga kerakmagan kitaplarni, darsliklarni bera olalar. Bu yo'qdi bu. Mana allar bizga bo'lishdilar, albatta bo'lishadilar. Mana u prinsipni 5 yil ichida darsliklarni almashtirishga, mana shu prinsipni balki mana shu Gossovет deputati bo'larak buni bu tajribani keltirgan Problemani hal etib bo'latardi. То есть mana hukumat bizning byudjet akchasini biz u darsliklarni olmaymiz. Biz mana elektrikligini ko'pdan tugilib keldi. Faqat bizga rekomendovanный lineyka. Учебник. Biz mana shu lineykani gina olamiz. Albatta, darsliklardan biz O vaqtda sizga bo'lak etibgina berga kerak bo'ladi. sotib olirga da mumkin. Belki sotib olirga, bizga byudjetga mana shu regionlar gubernatori Minnifanov balki alар bitinde ilmtada bir qaror qabul etilgan kerak. Mana darslik masalasini gubernator bilan prezident qoldirib turishdi. Ular anday ish bilan shug'ullanarga tegishli. Onun uchun ministerlar siz aytgan Morozov bor, unda o'tiradi. O durust javob bermagan sizga bunga. Siyosatchi bo'laroq, u chinovnik bo'laroq unda javob berga tegishli bo'ladi. U boshqa bir javob berga tegishli. Mana shu darajada bizning butun ishimiz to'xtadi. Mana shu o'liklar darajasida. O'rtaq qil topa olmaymiz. Shunga ko'ra endi buni hal etib bo'la turgani bir u bozorga kelgachdan endi bir konkret bir misollar bilan ishlarga kerak. Shunga ko'ra buni hal etib bo'la turgani.